Savić, ja sam osnivač knjigovodstvene agencije Pro Biznis Centar, autor knjige Brojevi ne lažu i kreator online programa Savršena agencija. U ovom videu želim da podelim sa vama jedan princip bez koga ja generalno ne bi mogu funkcionisati što se tiče biznisa, ali mislim i života. A taj princip je da treba sve zapisivati. I reći ću vam zašto u ovom videu. Nedavno sam imao sastanak sa klijentom iz Holandije i on je stalno isticao da je njemu potrebno reliable business partner, znači pouzdan poslovni partner. Čuo sam da mu je to važno i onda sam mu ja rekao, znači ako tražiš da ja budem pouzdan ili neko od nas samo na osnovu ovoga što ćemo reći i držati sve u glavi, može slobodno otići. Ali kako mi možemo tebi ili vama dati tu pouzdanost, pokazao sam mu da kod nas u firmi imamo jedno pravilo. Ako nešto ne možemo uraditi za manje od 2 minuta, obavezno sve zapisujemo i konkretno mi koristimo digitalni alat Trello gdje svaki zadatak, poziv, obaveza ide tamo i sve mora biti zapisano da bi moglo se ispratiti. To ne radimo zbog toga zato što je to nešto fancy, dobra ideja, nego jednostavno zato što naš mozak u današnjem svetu ne može funkcionisati da drži informacije u glavi zato što smo okruženi hiljadama i hiljadama informacija. Ako uzmete mobilni telefon, ima istraživanje da prosječna osoba za sat vremena dobije nekih 12 notifikacija. Svaka ta notifikacija oduzima mentalni fokus. Zbog te nove stvari vi zaboravljate prethodnu stvar. A mi imamo generalno neko ograničenje mentalno da mi imamo tu neku radnu memoriju koja je otprilike 7 informacija. Ako imate svoju firmu, apsolutno je neophodno da ako hoćete da vi budete pouzdani, da ostavite, dajete dobre rezultate svojim klijentima, mušterijima i svim ostalim kojima imate neku saradnju s njima, važno je da vi držite svoje obećanja. Jedini način kako ćete držati jeste da zapisujete ono što ste obećali i tako počnete da funkcionisate. Ako ne imate rokovnika, imate svoj biznis, svaka čast kako ste funkcionisali, ali kupite rokovnik, kupite neku dobru olovku i počnite polako da zapisujete. Ako pogledate neke ljudi koji su uspješni, vidjet ćete da oni uglavnom svi idu sa rokovnicima zato što su skontali taj princip. Da jednostavno ne postoji ni jedan način da svi možete držati u glavi. Još jedan važan princip kod zapisivanja jeste taj. Možemo uporediti sa računarom. Svi znate recimo kad imate računar, a mi smo imali skoro tu situaciju, koleginica me je zvala da je kod računara sporo radi i ono što sam ja otišao sam na, imate opciju Task Manager da vidite koliko je od 100% kapaciteta opterećen računar je bio 100% opterećen. I onda smo vidjeli koji programi opterećuju taj memoriju računara i ono što sam uradio jeste, taj što opterećuje, išao sam end task, ubio sam ga da tako kažem i računar je ponovno počeo da radi normalno. I vi, isti taj princip, ako u svom umu imate gomilu tih stvari koje treba da odradite, vas te stvari pritiskaju, podsvesno bili toga svesni ili ne i nećete moći da budete efikasni u onom momentu kada treba da budete, a to je samo za onaj trenutni zadatak koji radite. A jedino rešenje za to je da imate rokovnik ili imate prazan list papira kako god, ili digitalno kao što mi radimo u agenciji. Nadam se da vam je ovaj video koristan, da ćete primeniti ovaj princip. Ako vam se sviđa video, možete ga lajkovati i ostaviti komentar. Ako želite da i dalje dobijate slične video sadržaje od strane mene, možete se prijaviti na moj YouTube kanal. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!